لروجه تقینک مزن آسالین داوی قومی. لکوریا باشور دستاوا اکولوژیک هات پیشخستن. سوتامنیم بیودیزل دبن صدماتون بونا دارستانان. هجبرین کو تولیدریایان دبن ماسیان هیمبویی دکن. روکیتن کو به پشتا مروان و تینا گریدان. باندورا چاندنا داران یا لسر باران و آب هوایی. دوسیه همه هفته لسر باندورا آب هوایی یا لسر بدن و مجی مروانه. جیهانی جی خراب کن. قریجیا کوبویا صدمه تقینا لروجه لجیه کی نویه و اکتیفه. لگور زانیاران اف قریجیا لسر روجه دشبکه ده درکت یهولی. لکوریا باشور جه انستیتویا زانست و تکنولوژی یا نتوی یا اولسانی دکتر چو جای وان جبو زانینگه دستابکه نو سیوراند. دستابکو جوان آماده کری پیستیا مروان بدگوهری نگیبره و بیوگازی. زانیار ناوی بیویل کشفا خویا نوکر و جبو جربادنا کشف دستابین کو هاتنا آماده کرن لزانینگه کلید خبتب جه کر. دستاوا اکولوژیک بسایه پمپه که زیده بونا پیسیا مروان جوان و دقاتینه و آوا مایی جی دشینه نابا تانکه که کو دبنی عرده ده هات یب جه کرن. لوی داره میکرو ارگانیزما پیسیا مروان پرچه دکن و دهیلن کو گازا متان درکه به هوله. اف گاز وکی الکتریکی دچه اجاقین لآباهیه و آوا آباهیه گرم دکه. درباره دستاوی ده چو دبیجه هکه ام با آوایی که جدا بفکرن امی ببینن کو پیسینی اجبو هلبراندنا گوبره و انرژی تیبکارانین من جه هول دا کووه که اجبو اکولوژی بکار بینم. زانیار دبیجه که ام زیده روژه 500 گرام پیسینی امروه که چه دبه. مروف دکاره و گوهرین 5 لیتر گازا متان. افغاز هم بقاسی 0.5 کیلووات الکتریکی تیبکارانین هم جی مروف دکاره و گوهرین سوتامنیه و تیرا 1.2 کیلومتر سوتامنیه عربه اندکه. افدمک دریجه اوروپاش دیولا سوتامنیین جفوسیلان چه دبن سوتامنیین خوزایی آنگو بیوهل دبرینن. لیبلی دورده پرسکریه که مزن رو ده. دارستانین گور این کود بیجن دارستانین بارانی نه اجبو هلبراندنا سوتامنیه تی نبکارانین. جبروی که جی دارستانین مزن هات نبرین. هکه وها بردوام بکه دبه که پیشا روژه ده زرارین مزن بگهن خوزایی. دلی کولینا که دمکه نیزیک ده هاتی آماده کرن ده بالی دکشنن سر پولیتیکای یکتی اوروپای یا سال 2010. دزاگونین وی دمیده تی گوتن که ایدی ویش دارستانان سوتامنیه کس کلبرینن. ده انجام لی کولینه ده درکت هولی که جبر زاگونین وان دبه که ده پیشا روژه ده دارستانین امریکای باشور و دارستانین بارانین آسیه بتونبونی را روبرو بمینن.
ریوبریا انرژیا کو خوانو دکه یا اروپای بریار دابو کو حتی سال 2020 دوی دولتین اندامین یکتیا اروپای جدارستانین کو هاتنه تونکرن جسدی 10 دیسا نو کربن. ده 10 سالین در بازبوی ده 4 میلیون هکتار دارستان بهاتانا برین و جدیو لاوان عردین بیوسوتمنیه بهاتانا آوا کرن. لبلی پشتی 10 سالان تشتا دست مروان دمایی گلک دارستان هاتن تالان کرن و زندین ده دارستان ده بگشتی هاتنه تونه کرن. لگل وی تالانه جی هیجی ریجه هلبراندنا سوتمنیه بیو نهاتیه بلند کرن و هیجی سوتمنیه دیزلتین بکارانین. جبر ویه که دلدارین خوزای جیکتی اروپایت خوازن کو دیسا بری خوبدن زاگونین سال 2010 و دوش تالان کرنا خوزای بردن. زانیارن لچکیای لسر هجبرین کو تبلی آبی دبن لیکولینک کرن. هجبرا متامفتامین کو باندورک زیده لسر مروواندکه هات جرباندن. متامفتامین جارنان جبر هم پیواجوین پاقش کرنا آبی تبلی آبی دبه. زانیاران بری خودانا باندورا متامفتامین یا لسر ماسیان. لگور لیکولین متامفتامین کو تبلی ناو آبی دبه ماسیان جهیم بویی دکه و دهیله کو هن سمتومین نیینی بوان را رو بدن. دلیکولینا کو هشت هفتهان دومیا دا زانیاران سه ماسی و قطاندن و متامفتامینه که کو بقاسی نافتشم و گولان ده هیا تبلی آوا ماسیان کرن. هروها سه ماسیان دنجی خستن ناو اکواریومه که کو توتش تبلی آباوی نبونه. دداویا لیکولینه ده زانیاران ماسیان لهر دو دوران آنین جم هف. ده انجام لیکولینه ده درکت هولی کو ماسیان کو ناو هجبری ده مانه گرانتر و خوارتر بونه. هروها ده درونیا وان ده جی تک چونک دهات دیتن. داستا دویم یا لیکولینه ده همو ماسی خستن ناف آبا کو هجبر تیده. ماسی انکو بری جی ناف هجبری ده مابون بیتر نیزیکی جهن کو هجبر لیهبو کومبون. ده دربار لیکولینه ده اکولوژیست پاول هورکی دبیجه ده دریای ناوا باجاران ده ریجه هجبری زیده تره. جبر ویه که زرارن کو دگهن ماسیان جی زیده ترن. هروها بالی دکشین سرگرنگی خوزای و جیانا ماسیان. روکتن کو به پشته و تینه گریدان و تنه مرووکی دفرینن جمیج و در روژه ویده. او مجار به طایب تیجی بویا روژه و هم فلمان. در روژه مده روکتن پشته هات نپیش خستن. لی بیتر دهات هزیرین کو او روکت دقادا شر دور نبکارانین. هرچقدر در روژه ده جبو جانا روژانه نین بکارانین جی هنجرباندنین کو مرو بوان روکتان دفرن هنه. لامریکای و انگلیستانی دو کمپانیین بناوی جیت پیک اویشن و گراویتی هم روکتان پشتان هلدبرینن هم جلی جهکی کو جبو فرین هاتی آماده کرن جرباندنین فرینان دکن. جبر کو روکتن لسر پشتان قاده کنویه جبو مروان کمپانی فرین مروان کنترل دکن. مروین کو دفرن به تلکتی نگریدان کمپانی بوی آوایی پیشی لخطر اندگرن. روکتا کو هاتی پیش خستن به رونی گازه و بمازوت دخبته. کسی کو روکت بکارتینه به دست راست حرکت و لزا روکت کنترل دکه. به دست چپیجی بری کو مرو بچیه کنترل دکه. درباره وی تکنولوژی ده زانیار زانینگاه سیراکوسیا نیویورک بنجامین آکید بیجه بری کو اف تکنولوژی ده ناو جواکی ده بربلاو ببه و پیشیش بوهن روشن تایبت و ربکارانین. هروها ناوا سالانده اف تکنولوژی و پر وره جرباندن و هکش بو فرینا و هن زاگون ورنه آماده کرن مرو و پر بخوازن وان روکیتان بکار بینن. زانیارم به زیده بونا بارانین هاوینه ره و بارانین زبستانه جه زیده تر ببه. به وی آوایی ده هرتم شلی هبه و عرد شل بمینه. زانیار ده فکرین که ده دارستانان ده هیوی آبی زیده تر بج عردین چاندنیه.
ji ber vê yekê cihên ku daristan lê zêde bin baran wê zêdetir bibare. Li zanîngeha Cambridge ya Ingilistanê û li zanîngeha Tübingen ya Almanyayê zanyaran li ser têkiliya avhewayê û bedena mirov de xebatek birê vebirin. Zanyaran dixwestin derxin holê ku gelo li ser dirûvê bedena mirov bandoreke germahiyê, sarmayê an jî rêjeya şiliyê heye yan na. Di encama lêkolînê de zanyar di derbarê hin mijaran de serwext bûn. Li gor lêkolînê êdî tê zanîn ku di avhewayên sar de dirêjiya bedena mirov zêdetir e. Di welatên ku avhewaya wan germ de jî bejna mirovan li gor yên dinkin tire. Di lêkolîna kovara Nature Communicationsê de hatiye nivîsandin ku li ser 300 malbatên homojenus ku xwediyên pêşên mirovahiyê yên Homo sapiensin hatiye kirin. Di peresana mirovahiyê tişta herî eşkere ew e ku beden û mejiyê mirov mezin bûye. Lêbelê li hin welatan beden biçûk maye, li hinan jî zêde mezin bûye. Di tu lêkolînan de jî sedema vê yekê nehatiye dîtin. Zanîngehên Cambridge û Tübingen bi nêrîneke cuda dîsa balê dikişînin ser vê xalê. Koma lêkolînê bi xebateke hûrgilî germahiyên her herêmekê ya milyonek salan hesab kirin. Paşê jî ji fosîlên mirovên van herêman hesêb kirin ku heke fosîl di vê serdemê de jiyabana wê mezinahiya bedena wan çiqas bûye. Lêkolîneran ji zagona Bergman ya ku dibêje giraniya beden li welatên sar girantir e sûd wergirtin û dest bi xebatê kirin. Ji Almanyayê ji zanîngeha Tübingenê Dr. Manuel Will wiha dibêje, her ku hewa sar dibe bedena mirov jî mezin dibe. Heke bedena mirovan mezintir be germahiya beden jî zêdetir e û li gor vê yekê jî zû bi zû sar nabe. Zanyaran li gel tesîra avhewayê ya ser beden, berê xwedana bandora wê ya ser mejî jî. Di encamê de zanyaran dît ku mejî bi qasî beden mezin nebûye li herêmên sar. Zanyar dibêjin ku li ser mezinahiya mejî tenê avhewa bandor nake. Ji ber vê yekê mirov dikare bibêje ku avhewa bandoreke zêde li ser mejî nake. Zanyar Will dibêje li welatên avhewa zêde naguhere mejiyê mirovan mezintir e. Ji ber li herêmên ku avhewa stabîl e xurek jî zû bi zû bi dest kevin. Ji ber vê yekê jî ihtimaleke mezin pir hêsan e mirov xurekên ku mejî pêş dixin bi dest bixin.